pedam anjing gandong sakali emang ah. So. Anjing. Oh. Anjing kalah. Ilham Sitablo, gamers cantik di kampung gua. Kenal ini. Kopi oi. Codot tong ngopi cemadut ka babi ya. Gadeng bangsat. Jarka Pegek, tiap syuting gak pernah lucu, bangsat. Lah, ya. Bacaan wae. Cadok, tiap pakai kolor pasti itu aja. Waas ku bauna. Eta tuh oi. Udah oke, untung anjing baru ada DDE. Didin Rosiah, tampangnya Rambo, cokor narorombeheun. Asia minta di kan anta. Ngopi sore yo. Kawan. Mari lu ulin atuh euy. Semakin helm kieu ye. Baju we hardolin sama ngirulin ka aing. Aku dah mati geus make helm. Beda sila tuh kawan. Aing oge geus minta ka Ilham. Aing teu gaul. Yo minta tuh hitungan tadi. Udah dipen tadi goblok. Ngopi lah. Ngopi. Kopi yang sebeak ini. Nanti kemana euy? Aduh ya pahlawan. Kemana pahlawan? Aduh netes cantik gitu nigelis. Nigelis gitu euy. Oh iya barudak euy irung-irungna acan anjing. Kamarana cenah itu barudak itu cenah. Goblok cenah. Anjing dengan dari si goblok teh manusia goblok ini dari Ing sebaku si cengos goblok teh Oh. anjing tuh si gedos. si Gedos. Woi, kena raon si teh goblok kayak gudang molor teh ngopi teh udud anjing. Menang tuh aing udud gopi. Yo, anjing panyesalan nya. Perepetan aing ngomong goblok. Lain kumaha sampe repetan anjing kawan atau aing can ngopi tuh udang sare. Oh, dede sulai nama anjing. Gaskeun. Udah gedon. Rangga Wulung Subagja, selain dia kocak, dia juga rada koclak. Gaskeun celek. Oh, udah galor ka mana tuh Asia? Ya udah lah tuh ada mana. Oh, tuh kawan anjing sebenarnya mau orang koneng kopi sesa di anjing keur main sperma teh pengisaan kawan. Nganyuk heula anjing permane can boga atas nama. Lanjut lah kawan dulu atau bisa dianjuk ka dulu. Bakal bawa dulu nya. Iya. Kamane masuk merek. Kawan atau anyar anjing pirang gua dulu atuh sin ka aing mah. Anjing hutan gede bagong waduh. Kamu di sehari. Waduh bisa tadi dong. Badai nganyuk udun. Disiap tuh mikir pesta anjing. Oh, kata sih gua aing tahu. Lu kamar kita dibayar-bayar siapa bagong? Kan atuh. Mama. Alah, mama. Mang. Udah iya kota
Nama tuh mah jantan mang, punten nanti bari sih mah kikeda. Anjing ngeri baung, aduh beli pamajikan centin. Nah, buka ieu tuh. Udah bubungutan mana mah tuh dah Oh, tepiran kamar teh ngajak kok jarum saat tengah dan dibayar ku aing nan teu mere deui atuh kai. Padahal buka tak tahu ge anjing. Bangkar kumane dianyukan wae mah. Aing terus centin di dapur gerak. Ada kadang ku aing eueuh di rokona cenah anda lasep pinu ku rokok. Anjing modalna yang ku rokok meureunnya. Meureunna kan bae lah. Idam Prayoga, selain dia ganteng, dia juga iya aing keur ngomong rada dialuskeun anu boga channel mah. Lihat kehidupannya aduh. Teh gue sapinya banyak pengawasan lu. Lain bae lah pangasan aus tuh. Ada apa kawan ini? PT. PT siap kawan. Aya. Ceng. Besok dia tinggal main TV. Oh iya, jemput kan. Ah, siapa cing cara boga duit, bagus. Gerem banget aja. Nah, goceng. Ai, gak boga duit. Yes, bro. Mana yang beli nak? Jeung aing ka mana lah ya? Cibatu. Oke, gaskeun. Aing pakai motor saha? Aing aya si Jaguar Pau kan. Anjing ngeudeung teh. Mana yang taruhan? Mana taruhan? Siapa anjing mau naon atuh di imah? Cimpring. Mau beasnya. Lain sih mau banget ya aja. Mau digarantinya bajuna kan? Terus mau beas anjing. Mau digarantinya bajuna? Ganti ya. Setelan kalem. Yuk, burat. Ayo. Mana taruhan dirinya? Ayo tuh. Serap sudah ke mana goblok tadi Ih lah. Bro, kita cepet naik kawan. Banyak. Oke, berangkat naik dulu. Berangkat. Gila, tadi bapaknya teh. Ya anjing, tadi teh. Mali banyak teh dia. Anjing bilang nu meuli ciu teh. Ka mana heula anjing suku asli wae meuli ciu teh. Anjing teh. Jak bensin meureun jemput cing. Anjing najis teh ini duit teh boga teh. Bisa kumaha udah gedor aing ini. Udah beak bensin. Oh, dia anjing motor si Robert goblok. Sekali ewang tukarnya mana itu anjing. Syukur bangsa, nyeri bangsa tadi. So, awak ibadah tuh hari tanda leton. Udah hese udah gede-gede so. Yo berangkat pun, itu baru dah. Jemput ke Ji. Ji semoga. Surat. Dari mana oke? Ji. Ayo Ji. Besok mana Ji? Ini yang botol kosong ada. Itu anjing araya tadi lila bagong teh. Lila tadi sia mah lila. Jagoan teh. Itu pur. Anjing nyaleut. Lila anjing. Sautik anjing. Kan goblok beak bensin aing mah. Aing tuh. Olah, Tuh apa motor si Robert kumaha?
Ayo numeri Amer ada tuh. Itu nama Mercedes baru kan aing. Ya mana Tadi Amer? banyu. Ya lumayan tah. Asupkeun heula. Adapnya eta oh cak aing ge aji. Anjing. Goblok. Malah aing yang lama dah. Apa tuh? Dam. Masa lo banda tah. Keren. Jika tuh siap. Tah siap. Pengaran nih. Mana yang enggak tuh burung teh tanah keranten ini. Gila. Nasi leak cara balik. Biasa slow. Lain selau swallow. Swallow murah kawan. Aing kurang. Aing boga ide. Nah, ih. Hah? Aing teh Iroman. Iro ah. Aing boga ieu. Enggak mana enggak? Mana enggak? Enggak. Dah. Bilang langsung. Enggak, mana ya? Dilajengkeun. Anjing nasa otik si aing mah. Ngakil we. Ah, anjir. Pahit euy. Dah tuh. Kang Udud anjing. Kalau mah tuh nunggal liwat. Ih, orang paralak kayak aing anjing tubuh era gaji tarang. Geureut teh ceulina lampu merah udut mah tuh. Nah, Pokona mah. nah iya. Aya sabar abdi kumaha? Kayak ngelewat. Udah aing di mana hal? Orang paralak nu ngalewat lah. Tato ya. Nah, tato tah. Tuh, motor tuh. Mana tuh? Enggak. Kamar saya bocah-bocah tengil goblok. Udah besar ya? Ah, Pokoknya setelan ini sudah rujin sebagai rumah kita. kapal aing anjing. Tah, idam. Tato na deuleu. Nah. Tato dulu tah. Ya, korotak. Ampun ah. Ngejedok anjing. Ayo naon ya? Lain. Korotak gah. Ape? Yuk, sia beungeut kan goreng patut. Ah, anjing ya beungeut. Anjing. Oh, enggak. Oh, ampun sia dibalik. Anjing balik. Mau udun sok. Oh, udah teman ya? Udun. Si anjing sok ngabobong goblok. Sok. Suruh beungeut goreng teh bohong. Kang sa anjing alungkeun gak? Alah, bagi patut lah. Oh, naon itu. Temarang molah. Mariskin jelema teh. Ieu bangsat. Jiga aing beunghar. Skin jelema teh. Mariskin. Untung bae. Itu mah nang dia malah kumariskinan di jelema teh ingat aya naon atuh teh. Garing di jelema teh ah. Aing balik lagi sangkanya. Aing balik lah. Balik heula. Kemari ya. Kade di jalan heuh. Dari bang kawan. Mari motor mogok di Silobetna bagus. Tebuseun. Ya, Bro. naik pur. Selesai. Gak lucu gak apa-apa. Yang penting bikin konten. Haha. Kalau mah tuh jauh-jauh gancang-gancang ting bagong. So. Kira tuh dari si Dadi si serian wae anjing teh. Heupeul lah. Gandrog atuh. Ulah nyenges ya anak tuh. Oh. Tembang. Ulah tuh atuh ulah gancang teh. Sok. Encan. Can atuh bagong. Ulah melongkan ke kamera. Anjing tadi nak bakal kadenge bro. Nah, di eueukeun. Tadina kemarin. Ini mari kita tahu. And action. Opi euy. Kegiatan sebelum syuting ngalah kalapa. Karena dikarenakan bedog nya kapaksa diragaji tah. Tah ieu nu maok mah tah. Anjing teh harese. Ah, anjing motor atuh. Anjing bahagia kita tiba lah. Posisinya dibuat-buat nya ada. Dibikin kan ya. Kalau jeng so.